Mntwana wenkosi, yabo ngizokhuluma la amaqiniso engiwabonayo ngenyama yami, engiwabonayo ngomoya wami. Ngifisa ukusho la ukuthi noma uyazi noma wazi, uSathane is at work. Nempilo yakho bekade eganga kuyona, if not decades ago, namanje usaganga over time, enzela ukucindezela ukuze empilweni yakho kuzoba nezinto oyijwayele ukuzenza ezikubuyisela emumva. Ngifisa ukukutshela ukuthi njengoba incwadi yabase-Efesu 6 verse 11 ithi asiqineni emandleni amaKristu ngokuba sibambene negazi nenyama, sibambane nobuqili bukaSathane, imicibisho evuthayo, omoya ababi bobukhathi, ababusi balelizwe bobumnyama, yimibuso yalelizwe bobumnyama. Liqinisile izwi ngoba yabo right now ngiyahamba nje mina la, but sebebangaka abantu kade bengigadla behlola induku zabo ukuthi zinamandla angakanani, sebebaningi. Umuntu okushayayo this time around awumboni, khona abahlekayo kodwa abakushayayo ngezinto zabo. And ngifisa ukukutshela ukuthi iy'nkonzo zokuzila ukudla, if ungayijwayezi ukuzenza, labantu bayidamasela kwena, uzophila ngokuhlukumezeka njalo, ngeke uze ukwazi ukukhululeka enyameni yakho. Yazi kunabantu abahlezi iy'mpilo zabo zinzima, becindezelekile, bengaku-appreciate ukuphila. You can change the game ngokuzila ukudla. Zila ukudla ubone ukuthi amandla ngeke uNkulunkulu akunikeze yini, ngoba phela uNkulunkulu uyathanda ukuthi wena uzile ukudla. Yona ndlela yokusondela kuyena leyo, otherwise uzophila kabuhlungu. Another thing, into engifisa ukukuvezela yona ukuthi yabo la emhlabeni bambalwa abantu ongase uhlangane nabo abaphilayo. Yes, angididekanga, bambalwa abantu ongase uhlangane nabo abaphilayo. Ngiqonde ukuthi njengoba sithi undergo i-initiation of the spirit, hlasimpe owamukela uJesu uzothi undergo i-transformation yakaJesu, olandela uSathane uzothi undergo i-initiation yobumnyama. Miningi-ke ama-initiation obumnyama, kodwa I want to emphasize lokhu ukuthi that is when they are calling upon the demonic force to take over iy'mpilo zabo, to drive them iy'mpilo zabo. Angididekanga, these people are in agreement, and futhi bayazi ukuthi basayine siphi isivumelwano nale mimoya le, baceleni kuyona, ingakho bahola. So wena without knowing uyitshela ukhuluma lo muntu kanti usuphendulana nomoya lo noma nesilwane ungazi esikumuntu phakathi. That is why there is change in personality. Umuntu bokade umazi usuqala usubona ezinye izenzo, omunye umbone nokhalo wesikhumba sakho usuhlukile, usuthanda ukuba bluish pinkish, and futhi umbuka it's like indlela yakhe yokwenza isinokungcola, sethanda kakhulu izinto zesintu nezinto zabaphansi. But lo muntu lo bekade umuntu onomanje engayithandi zonke lezi zinto lezi. Since ethe undergo the initiation, siyaqala manje ayithanda lezi zinto lezi. Okay, bazonginambitha kabi abanye, but lezi zinto lezi kumele siyikhulume ukuthi the reason why bekubulala spiritually, bethatha umoya wabo bewufaka kuwena, it's because they know very well ukuthi uNkulunkulu uyena umnikazi wemzimba. Njengoba uNkulunkulu umnikazi wemzimba, ingoba isono asakhelwanga umzimba, nomzimba wakhelwanga isono. Imzimba yakhela ukuthi ibe ithempeli likaNkulunkulu. That is why bebulala uNkulunkulu befaka umoya wabo, ingoba bafuna u-operate njengabo. Ungamsaba uNkulunkulu,
ungabi nendaba noNkulunkulu, ube nendaba zokutshena-ke mina ukuthi kube nendaba ini. Ngake ngayisho le teaching le, bafuna ube nendaba ney'ngilosi ezawa ey'phansi, lezi kuthiwa abaphansi. And lezi y'ngilosi lezi, if uzoyijoyina, there should be izinto ozozenza eqala before they even come and dwell in you. There should be izinto ozozidla for them to come and dwell in you. There should be ama-portal ozowavula ukuze ezokwazi uku-accessa ama-dimension empilo yakho. I can guarantee you, alisoze idemoni lakuthinta ungalivumelanga. Kuba khona izinto ozenzayo ukuze lingene kuwena idemoni. Otherwise nje liyahlala ngoba lilandela umthetho kaNkulunkulu. Once walibiza lasondela liyangena. Ngoba yingakho nathi umoya engcwele ngena kuthina moya engcwele. Nathi futhi uma silimema idemoni liyeza, silimema ngezinto lezi abantu baNkulunkulu abangafuni ukuthi angafuna ukuthi bazenze. Uma sizenze liyangena. Yingakho nathi mesithi go this direction, besondela bezongena bethi hayi usivumile ngale ngathi sobavumile. That is when impilo yakho beyisebenzisa noma kanjani, they can do anything mebesakushela, promising you ukuthi ufunani, ufuna ukuduma, ufuna imali, ufuna ini, konke lokhu sokunikeza. Once they are in you, baba baningi, and kuba khona a change of personality, kuba khona ungakhululeki, kuba khona all kinds of fears just because sebekhona phakathi kwenu. I can assure you ukuthi laba abanendaba nathi thina esidalwe uNkulunkulu. All they care about is their agendas. They only want to multiply the bodies. They just want the bodies for them to occupy, but they do not care about the host. Ngizama ukutshela lokhu ukuthi njengoba bekutshontshela umphefumulo wakho noma impilo yakho, it's because during their time bona abazange uNkulunkulu bemlaleli. Umuntu oba la emhlabeni without umzimba akavumelekile. Ngizokuphinda futhi, umuntu oba la emhlabeni without umzimba akavumelekile. Ngikhuluma ngoba uJesu umeza la uze ngomzimba wakhe. Ingilosi meziza la zize ngomzimba kaNkulunkulu, sengisho lezi zokukhanya. Pho why le moya le ingenayo imzimba? That means i-authorization ayinayo for them to access the dimension of the physical. They have to embody or incarnate abantu bala emhlabeni. Ukuze-ke lezi zinto zenzeke, kukhona izinto eziyimgomo laba aba-recruit abantu bobumnyama abazenzayo to bring them in, and yet basebethi abantu abaphansi idlozi. Idlozi should be lo moya lo omdala, ngoba phela owey'ngilosi lezi ezawa eziyifihlayo egameni labaphansi abalele. Ngoba ngake ngayisho le teaching ukuthi umuntu wakini ulele ubuthongo obude, and nokuthi umphazamisa akakufuni lokho. Okusho ukuthi ukuze lo moya lo wabo u-operate kubona, they have to go under initiation. That transformation alone iyababulala uNkulunkulu, and ibenza bathi appear kule realm yalezi ingilosi. Kule realm yalezi ingilosi baningi umhlaba lo, and umhlaba omzonda uNkulunkulu, umhlaba wobukhathi omelana noNkulunkulu, okuhleka usulu ukuthi uNkulunkulu namandla. Ngokwabo uSathane uNkulunkulu onamandla kubona. That means baphamisa uNkulunkulu wabo uSathane. Kukhona abantu abamkhonza uNkulunkulu, yilaba ke mina ngikutshena ngabo. Laphayana abekho kuphela abantu abathi go ngezinto zabaphansi. Kukhona amakholwa akhona. Shara labo siyanda khondolobo siyanda. Amakholwa akhona, they believe emanzini. Mengithi emanzini ngikhuluma ngobhabhadiso odala likaJohane. They believe
obhabhadisweni likaJohane. They believe ey'ntweni zokuthi uNkulunkulu akumele ube khona yedwa, kumele ube khona uNkulunkulu, ube khona futhi nedlozi ungaliyeki, kumele libe khona. But I want to make you understand ukuthi as much as ubambe kokubili, ngeke kukusebenzele kokubili, kumele ukhethe okukodwa, ngoba phela uma ubamba bobabili, uNkulunkulu ushilo wathi akekho oba nomaster ababili. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nomamona. That means ngeke ukwazi ukuseva idlozi mase uphinda useva uNkulunkulu. You must live one thing. Live one thing. Ngamanye amazwi bonke izinto edlozi yenze, owenze kaNkulunkulu yenze, kodwa ungenzi shara labo siyanda kokubili ngoba lapho usudukile. So laba bakubamba konke ukuze kungabi khona ozo-offendeka, and abantu abanjengami aba-expose lezi zinto lezi bayazondwa ngoba phela okusho ukuthi phela batshengisa i-enmity, i-opposition kubona, which is why you must understand ukuthi uNkulunkulu uma uza kuyena ufuna uze kuyena ngeqiniso nangomoya. Ubanika umuntu angamvumela meza ngomoya wedlozi kuyena uNkulunkulu? Akekho. Uba umuntu angamvumela meza ngomoya wa-Allah? Akekho. Uba umuntu angamvumela meza ngomoya kaBuddha? Akekho. Ubani umuntu angamvumela meza ngomoya kaBali? Akekho. Ubani umuntu angamvumela meza ngomoya kaShembe? Akekho. Ubani umuntu angamvumela meza ngomoya wamadlozi? Akekho. uNkulunkulu umoya so far orelevant kuyena ilo moya kaJesu wathanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lowo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. That means uNkulunkulu la ufuna ukuthi abantu bamkele uJesu. So njengoba laba bezontshontsha le mimoya yabo ebathwele yiyo engalali ehlezi ihlola abantu, iyahlangana secretly icebisane ngabantu ukuthi hayi usibanibani simnikeza uba kwi-assignment yakhe. That is why today sibona abantu engathi bahanjelwe imiqondo, abanye sengathi iy'mpilo zabo they are meaningless. It's because these people are gathering in the secret and they attack. Mostly they are going after abantu abanogcobo likaNkulunkulu ukuze bezoba weak. uSathane ufuna ukuthi amakhono abe weak ngesikhathi sawo ukuze kungabi khona i-challenge ezoba khona. Ngale nkathi impilo yakho is followed by God isikhathi eside, uNkulunkulu ubaleka nawe, uyakuvikela ngoba usuke evikela iministry, usuke evikela ipurpose yakho ezoshintsha umhlaba nezosindisa abantu abaningi, which is why la egijima nawe ebaleka nawe ekunikeza ama-visions noma amaphupho ukuze wena uzohlala ube closer to him. Wena uma umshiya uNkulunkulu wenze ezinye izinto kakhulu, i-character kaJesu uNkulunkulu akakwazi ukuyakha kuwena, and lezi zinto ziyakulimaza ngoba manje kuba khona ukulamba komoya. Umoya womuntu mawulambile ziningi izinto oyibonayo ezingathokozi komuntu, which is why la ubona sengathi abantu babulalana bodwa, abantu bayathakathana, bahlebana, kwenzekala izinto ezinzima ngoba lo moya lo womubi nawo unamandla kubo bonke abantu abangenawo uJesu. Okusho ukuthi njengoba uphafu lo moya lo kubo bonke abantu abangenawo uJesu, kumele wazi ukuthi kuJesu la khona ongasindiswa khona, yila ongasinda khona. Lithi izwe umbhoshongo wokuphephela. Kuningi ke benganda, but nawe awukuzwe lezi zinto ezingaka engikhuluma ngazo. Uhlale uyibuke before udinwe, zibuke.